Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.
Ya, ia le tu le nevanga o le aso, fatalo fatu le pa ia malo so tātou tunuu. Ia mo fai fo inu tātou to e mafuta I lunga le tātou upenga tawhailangi. Ia, o le talo fatu le swafa man malo e sukeriso. Swafa lava leo mo fai on tātou to e mafuta. Ia, wawa ai mai to e sila atu foi. Ia, o le obo mafuta mai so tātou ai ngore fatu tua. Ia, I lunga le tātou upenga tawhailangi. Ia fa malulu atu. Ia, o le o te tau mai nei. Iro I le awhinga ruenga le tātou kloko. Ia, o leo tele, o leo toa umau atu nei, e le se tātou mana I mana wonga ruenga. O nau tele lo pofe ua, tele toi ina male sunga le whaatonu. Le ala lalea, ia ua wawe atu e tātou por kalami le nemaenga le Afiafi, tātonu, ia o le alea whaina lea. Ia ala avea le tātou tambo le Afiafi. Ia, awale mana wonga ruenga, le mana I mana wonga ruenga, le ala akawa umata le tātou tambo. Ia si pa ia lava se taingo le tātou le nei fo ia Afiafi. Ia tātou toi tau mawai fo ila ia lea ia whea ngai pia le tātou TV manisi o fofanga. Whatalo whatu niso le tātou ainga, whapia ona to ai tau nuk mai lunga le tātou upenga ta whailangi nei vaenga le Afiafi. Ia ua whai lava sina wawe o le o lunga o ingoa ili nei vaenga le Afiafi. Ia me la le whatalo whatu ai le sunga le whaifi au. Ya, po la sunga pasta matamua anai e noka fresa, fatalo fatu te oto ina me se fo le fatua o pua lo ni, ya fatalo fatu ana tongia, ma lo le fo sista, ma lo mafuta mai ne vai ngale Afiafi. Ya fatalo fatu fo ya Michael Senga, ma lo lawan mafuta mai ya fatalo fatu le sunga le lifatonu. Liau te wawa ya tu le komeni mai la lo le sunga le lifatonu. Ya ole tele lo po fele mela e mal sungal to ina ni vai ngala Afiafi. Ya fatalo fatu foi la inicio tato ainga me loma ula ma lo lava le mafuta mai ni vai ngala Afiafi. Ya manisi lava o Mark Tufi Rosana ya ole sister ya le Masani ya ma le por uso ya Pepa ma lo lava le mafuta mai ni vai ngala Afiafi. Ya, tātou por kalame Masani, ya, o le tātou tambo le Afiafi, ya, o la tātou wolas tātou pese, ya, o ale tala ino le tātou tambo, ya, ma tātou whaawawela, ia lea ni vaenga o le Afiafi. Tātou o le pese lea, oli reri.
le na tatou oli ai le nei vai ngora Afiafi ia le u lama fai fo inga luenga o toi le nei fo yaso me la le ia malo lava le sa iso tatou ainga malo fo le fa malosi ia o fai lava sina sa vili malosi ti munga nei au kilani New Zealand nei fo i tu la le aso o nei aso ka se malo lu ia ele tu ai lava le fai var tatou o tatou te o sa ili manuia wa sio tatou wana yo tatou ainga ia le ngata ile ia o nuu mai kale sia fo pe o la le tatou mai nei atunu o sa ili manuia lava patalo fatu ni sio tatou ainga ia le o to ai tau nu mai lunga tatou penga te failangi ia patalo fatu le fatu o le le fatonu le fatu ya Sara 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 malo lava le mafuta mai ne vanga le Afiafi talo fatu la sunga alofa ia le ngata lea ia o le sunga le fafengainga ya ti ia kirifi malo lava le mafuta mai ne vanga le Afiafi o take o Angie o Tineru malo sister le mafuta mai lunga le tatou penga te whailangi Henry nuu ia ma nisi o tatou ainga lea o lava o lo mafuta mai lunga le tatou penga te whailangi talo fatu fo ia Louis Robert malo lava le mafuta mai a te otou ia o vailoa kirifi malo lava le unsai malo le famalosi le nei aso o le aso sfulma le fitu nei o le masina lo naiva ia lua afe lua fa ia i nei au kilani New Zealand ua lua sfulma le one minute te ele tu la e tolu ia tatou o le sio tatou fatunga le tatou musika le Afiafi onga o le au le tatou o le le tau nu mai le au fai o le au vai ngale fai ma nai ma na vonga venga lo te va tu le mafuta mai le sunga le to ina ya talo fatu te o to ina o lo sunga foi le apostolo ia po lo sunga foi le au ya le tinu mano fo fatalo fatu ai le tina ya Sara le mafuta mai lunga le tatou penga te failangi ia fetau ia le sawa Sara ma le ka kol pese le mo o Elisa ya le stata pese ya fa no file muai fai le mulo sa ne mai ngole Afiafi o lo savili ya o timu fo ai fai le mulo sa aua e te so na tau sisi le speed limit ya pe ona ye lunga o wala televavi fai le mu ina ia mo se to maftanga ma inga lo fa pe ona mafuta mai ngata to fa muli mai fale malawa fo yo fa pe ona mau yai talo fatu le sister ya Kei tia malo lava mafuta mai ne vanga le Afiafi o tutuila malo oli ya pese le mo o to ne vanga le Afiafi Praises go up, His glory. Everybody, higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. Higher, 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 higher. When the praises go up, His glory comes down.
Ya, le na haya. La le me fai le haya. Ya, malo si tato tunu ne vai ngola fiafi ya po kalame masani o tem o le fiafi ya po le drive show ya ni fo vai ngola fiafi fatalo fatu le tinayan ya Naomi to civile o vai atulo mafuta mai ne vai ngola fiafi ya le ngata ile ya ole tinaya nia malo lava le mafuta mai ne vai ngola fiafi ya o tasia o malili malo lava malo le mafuta mai ya te otou malia losa entasi malo lava le onsai malo foi le fa malo si fi amanga le ngole ni yaso ya e mai la le aso lua ne vai ngole ole vai yaso ole aso lua nei akilani ni sila ya mai la lo aso ya mai aso le nei yaso e pisi ya pe na oso fa ia foi o le fili ne yaso ya pena na so longa le lei uma lava me ya o le fesili na mo o ma ya me lo waso mo to se lau pasene la lo waso le ne yaso vi ia le tu ne mai ngala fe ya tato o le se tato fatunga le ya tato te temba ne mai ngala fiafi ya o fia ngai se tato o tunu ya o foi malanga tu foi lungo le ala anga ia ti mauta malawa nisi fa pioto ama na va niva ngole fiafi ma lo le soifu ma lo le langi mama fa tuanga masanya lo po kalame ya awa te tamfai e avele ta vale ya alo omi lo telefoni onoya e tele lava ye me tutupu ai il nei foi vai tau sanga uta to ye ya le ngata ile o le matangi ma le e ti hunga nyei o kilani ma ko ma los ya le saur sa virile sau nei tai yo po to nga ia ole afa ole malulu le o sau mo nei wa le la mafai u fo il le malulu nei fo yo kila ya ata to fa filo ile sama ya tau tuanga lunga le awala am eselo telefoni ya ayalu malo sanga le mulunga le awala tel yan ye etau nu uman man ye no moto malo lao o lo fa tadi maliti na pol tamafu ye mal fa na ya ma nisio fofuanga fai ole ainga o tutoile ne vaenga ole aso ia pesele mo tatou ya ne vaenga le fiafi Wafia inulo wang
ina fo ia weloa ao tau matau O te sabali, 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 sabali mo Yesu O te tamo no na filemu O te pesema o bibi ilona suafa O te alama ma o le tele bia o le tama A o le filima na awesa ilia uia o fano La tokeo o lava ile ele I mea loloto E te tuui nai lato ile pelu e o tiai O tufa angaia a alope lato te ai A o te mita lava ia oilo uatua Alalanga maya ia mapepe sele alfa atutua Ya fa afo ia le fa amanu ma le fa afetai Kona lo fatuno uata manu malo ai O te sabali, 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 sabali mo Yesu O te tamo no na filemu O te pesema o biri ilona suafa O te alama ma o le tele bia o le tama O te sabali, 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 sabali mo Yesu O te tamo no na filemu O te pesema o biri ilona suafa O te alama ma o le tele bia o le tama O te alama ma o le tele bia o le tama O te alama ma o le tele bia o le tama Ya, le na pese na fa no file mo le vango le fiafi. Tulai male tato te mito los fun minute tale tulai fa ye ine o kilani New Zealand. Ya o te mo le tulia nga faftai le vango le fiafi la ile tato fa tonu. Ya le ngata fo ile ya nisi fo au fenga luenga sanga lua tu le tai ona le la se pa ia ma se tai mo le vango le aso. Ya le uma e atu le la to pokalame sa fia ngai mana to. Ya awal fa solonga leo tato por kalambe pesa tu ina tulunga o le tato TV ili po na po ya mo le toria nga fa malo le nga ngol fa tai ye lo sunga fa tonu ya me se foi lo sunga le to ina ya wale nga fa le mo tato tato ma du ta ya mo niso por kalami ye pesa yai ya au niso tato por kalami o to le vai ngol fiafi ya o tato O tato por kalame o iso tato por kalame te toe ne vanga la fiafi ya o tato por kalame ne wala tu temne o le drive show le fa pera tu le fa e le fiafi ya le wa tu ne tem ya e tau kava mai e le tato ma nai on ma na vonga luenga ya le ele I fa tau no wina ya tale tu le limo le tato o le tato taulanga fiafi a wina mai le sunga le fa fiau ya pasta fiu ya mai sa mo so tato tunu Tale tu la ono ia po kalame al faltua ia naia ia o fa vai o ainga live tu sa mai la ia le o tutuila me o ma o faltua ia I le tale tu la ono nai ia tato New Zealand o le fitu nai sa mo ia mo tutuila tale tu la se fulu ia tato I nei New Zealand sa o le tato por kalame le o tele ma le tala le o le tu la fitu nai o perf po le tu la ono ngai perf I Australia mai alia ia ona fa uma foi la ia leo tato tato TV po kala mer tato TV ia tato toi felua I foi la ia ile aso tai au ia melania ia ma lo la val ma futa mai ne vai nga
o le afiafi malo fo ia te utou ia le lava pale ia male onu sa'i le nevaenga o le aso ia o le whamalosi pentu ina mai lunga ele tofine ia ana tongia nevaenga o le afiafi o le salamu luasu malfitu fai upe whawhapea e tasi le mea o le ai le li o le mea lava lea o te sa ili atu ai ia o nofo i le fale o le li i aso uma o lo wola ia ese le matango fie ia le whaasoa foi sa tu ina mai ia ele sunga ele porto fine fo ia anatomia ne mai ngala fiafi fatalo fatu i le fonga le tato por kalame o pespesenga pese mo manao ma pese fale nganga ia le sunga ia tosio ia le nevai ngala fiafi ia uso le fatali tu lava le tato tango le fiafi ia po afiete suma ye aveta tango le fiafi ya mo sa wa no ia le ngatalia ia fatalo fatu le uso ia 𝚘𝚏𝚙𝚢𝚑𝚡 ia so fo manue ia te le uso le mafuta mai sa moa ia te ranga fu la no fu le uso tu la fo ne vai ngolia fiafi ia malo mafuta mai ia te otou ia o fai lava otou ma fa mamianga fo i tono o le nei fo i au nanga ia lima vai ma to nga lue to mele sunga le fa tonu me se fo le afenga luenga ia nei fo vai tau sanga ia tato o si tato peselia ia taliu mai ia fa wau tato por kalame o mai tato tala igeriso tala mo e tato tala ya tu geriso o mai tato tala igeriso tala mo e tato tala ya tu geriso o mai tato tala
Ya, o to se fulu ne minute tale tu la fa ine au kilani New Zealand ya te fatalo fatu ni so tatu ainga ya ne to to nu mai tonu le tatu maftanga ya pol tatu live fo ya ne vai ngora fiafi ya fatalo fatu ya te to le sofa man malo Yesu Keriso le sofa la vale mfa tatu to e feva ya ya to sila mai ya o vava ayatu ya o sang fi mai so tatu ainga fatu tua ya ilunga le tatu upenga tafailangi ia le nei vai ngala fiafi ia le pena tu atu le fesilia na le la ia melo wasu ia ale la tali mai le to fine ia ana o lo manuia mea uma ma so longa le mea uma la vai o America le mea lo fa peo na ma wai le to fine ia ana ia o la so mafua nei ia la to o la so mafua nei o America ia e o foi la I America Samoa e tu salava so America ia ma America Samoa patalo fatua ia te otou ne vaenga o la fiafi ia inisi foi o sunga I fafiangainga mo la to fatua fapeona mata mai lunga le tato polo kalame ne vaenga o la fiafi le ngata ilia o tato tamama tina matutua o le tato atunu lo fapeona faiva o le tapuai ia I lalo maoti I tato fale mo tato maota ia ma faiva o le tapuai awal fia ngai o tatou mangaluenga fo I matiu te tofi tatou tono le ne tunu tatou au mau ai e le fai ngo fia tunu e le fai ngo fia tunu ule o tatou au mau ai ia e moni lava o fa me le tunu e ta fele so asu sumali me ia ai le ai ale afu ele se fala wa lunga le laulau ale fenga luenga fo I o tuli fa fo mal fale ia melale ia tatou fa malosimo tatou on sai ia ona o aunga lava le o langa le o tatou iai ne vai tau o le tausanga o tele lava mau mea tupu wa alu ai lunga si tanga o tau o mea I tutonu o so se atunu lava ele fa apito se tangata mea se atunu se tasi ia le pen whalonga tu fo I sa moso tatou o tunu ia o lo complain pe a tangata I le tangata ia ele ngata la ia to o matou nei New Zealand oka e fai mea mai fo I lunga le kau o mea I nei New Zealand mea la le tatou ono sai ia ono o paule mea o ele o langa neu tatou iai wa fevesiai ia tunuu mese lava tunuu ia lo o ngausia mai ia o loa ia o lo o sawa fo le swa uma le ma me o pensini o kalsini o tiso mea la le ia tatou ono sai tato on sa le ala vale tau tato te atu ia budget le lo tupi ia o atu le sia to tong o la lava lo se le ni na te u lo lima me la le ia ma lo ale on sa ia e ia na tamata ia ai tato te le fa afiti ai lava tato te o lava fa ta ma ele le sia tato tu no pele samu ngale o so kwa tu lo la I to afale ia fai male le talo ia pe koli mai le ulu tele lava me tau mafa oini ia ale anu man me pe se tupi e fa tau man me pe se talo ia ele ai ia ele ngata fu ilaina o na fu ilai I tatou me fanga se tu lo lava ne vanga la fief ia ese le tau tele ia ma o ia me la le tatou fa malosi ia mo tatou ngalu lue pea o tatou te fa vai o no wale o matasi la wale nei laulangi ma mea ia o tupu mai nei fo vai tak tatou o le se tatou pese lea ia tatou fo mai fa o tatou por kalame Yesu
ia le na e malosi le mano Yesu na lo sesi lava e o foi la ia Satan na to ilalo a Satan le mana le Yesu ia tatou te fatalo fatu ne vai ngole fia finisi tatou ainga ia le to ai tau mai lunga le tatou penga ta failangi to e 2 minute tale tu la fa ia I nei au kirani New Zealand ia au te longa to 2 minute tale tu la e lima I Samoa ia to 2 minute tale tu la e lua e lua I Australia ne vai ngole fiafi fatalo fatu e te to mafuta mai Australia ma lo so fu manuia ma lo langi mama ia o fai la lo te fa longo tu la va o lo palasi la timu me lea ia e longo pueli ia iso tato tunu o mauma no foi nei au kilani ia tau tuanga lo saunga le mu au ai te so ona alu o lo masi se e awala lunga o lo masi se awala nei time nei te iwa e la vea fa tope tua I nei fiafi ia alo fa atali mai tina ia ele ngata fo le porta mafo o lo vela le kuka nei vai ngala fiafi ia fa atali mai o te miti tau nu otwa ia ona failo la ia le o tau ta moftanga le fiafi me la le na o se fautuanga mo tatu fai le mulo sa ne vai ngona fiaf me se lava tatou ia lo mau nei au kilani New Zealand o te le lo inisi tu o New Zealand ia au kilani lava ia o le avatu se fa futuanga mo o tau ne vai ngona fiafi fai le mulo sa fa pe na talo te fa tau ia alu le mu ia au ai te sona ke I e la ka kope sau e lo fe ko ai maseloi e la via I fu la ia ni vai ngona fiafi ia tato vole se tato pese le tale tu la fa ne vai ngala fiafi ia awala lau mai moma lau sila mai ne fo I tu la le aso You're too much,
fatuanga molo la palenganga e fa amalo si ai lo uso I la malanga le loto mawalalo mafaha mangalo ya faha mangalo ya tuba ya ile tatala sauyo e ola tele awole ola fatale wa ya solo lo wa tuba ya ile tuwa tina fatuanga molo la palenganga e fa amalo si ai lo uso I la malanga tina fatuanga molo la palenganga e fa amalo si ai lo uso I la malanga ya lena sina fautuanga molo ola fa'aleanganga ele ngata ile ola ufu I ola fa'aleanganga a I tātou fa'amalosi ya e mamao le ala tātou savalia ya fa'amalulu atu o to tele tātou ia mafuta mai lunga le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚡 ola aule to lau ina ato to suafa a ya aro sila fie le li to suafa ya malo lava le mafuta mai nei vaenga o le Afiafi le o fa minute te le tula fa I au kilani New Zealand o le temitonu lava la le o le tātou po kalame nei o le time o le Afiafi po le drive show ya nei fo I tu la o le aso patalo fatua ia te utou le au toa maua mai le tātou mafutanga ya le ainga o le fatua tua ma lo le on sai ma lo fo I le lava papali ya tatonu la so tuna tātou peselea ya ai se I o lato e fai male mele o to sa wela ia ya malanga fa alo fa malulu to so tātou ainga Fire.
Ya, whatalo watu se tato tunu, whatalo watu le tofini ha chamalo wa tulo mafuta malunga tato live, e fa maluluat. Ino ola koe fai masinga ipu kofi o le Afiafi. Ya wale fa solonga kunga kako pokalami. E le ala le alo tato pokalami. Ala o kita mo fai pokalami. Oi, whatalo watu ai o le tofini le vanga la Afiafi. Ya ni ngata foi le ni so tato ai nga le toa toa tau nu mai lunga le tato penga ta fai lang malo lawan mafuta mai le vai nga la Afiafi ya pena tua tu le fesivi e tasa ta ngata le ngata li mai mai lo waso ya e moni lawan ni o so tato ai nga wo fai asina timo inei au kila ni sila a tato te lo umala kasi le me fai ko nga so kimu ngi ol pulo wali afu male povia ya ava peranga we ka ko ngo e mali ya ko malu lu wa ni te pa mo ko so ma ne malu lu la lo umma tu le e ta malu lu ava peranga ke pulo lu afuma ma e ya e maka ma le ka ko ko kala mi le vanga la fef ya ma e siva mai ele ya va petul sa o ala li fai pokala meri e va a ka mafanga le siva male ya le stato pesele mo tato le vanga la Afiafi so utala ya tulo na suafa o fo imai ole au mai ya te u fa amanu yanga ai pizza I wala be alo ubai ile malo si ole masala talk about take me fo imai ile fa ala tanga fa amanu ni ole tu ala ba fa amanga la tanga sala talk about take me fo imai ile fa ala tanga fa amanu ni ole tu ala ba fa amanga la tanga sala ya wa mi ole anga utita utino atu ole atu alava na tele fai longa tangata aya lofa oyele ua salamo moni ena ngasala salamone lo amalefa atu atu na tele toe mana tu alava talk about take me for my ile fa ala tanga fa ama ole atu alava fa amanga la tanga sala talk about take me for my ile fa ala tanga vai fa amanga la tanga sana Sipulanga elo what's no belly now if so ani be afai lava wa inosia o etsangatale negalami awasema naturally aisitasimu waiso lave ai utitausino atumalifa amauni wanao yesu letali talk about taini for imai ile fa ala tanga fa amauni oletu ala mai fa amanga la tanga sala talk about taini for imai ile fa ala tanga fa amauni oletu ala mai fa amanga la tanga sala talk about taini ile fa ala tanga fa amauni ole tu ala mai fa amanga la tanga sala talk about taini for mai ile fa ala tanga fa amauni ole tu ala mai fa amanga la tanga sala But now yes,
Ia le na le lava se tasi tatou te hui atu ai le malo o le atua pa tatou le hui atu ia Iesu Keriso o ia o le ala o pumoni ma le ola ono wingala tatau ala tatou hui mo ia Iesu Keriso ia on tatou hui lo la ia le tatou te ole le ola whavavau ma whaatari le tatou whamasinonga pa tatou hui runga le langi no winga awala ni e whatamala awa fo nei o whatamala ia ile nei o langa tatou te ola ai o ani le anga o afo i ni mea na tutupu teimi wo tuana whaangalo na mea ai te pataula ile anga i luma ia ma savali luma awani e to te pamaitua pe ona whai tu ponpo awati to te pamaitua wa e ke koe ke paloi kua o la kanga kare kuma yo kua ai adwa o ia alfasa o ia e ke la kwa e ui atu ya Yesu ma la tua ya ile me o whakaikari mai tātou tamau i rangi patara whato ia te o tō newa ngā le Afiafi nisi fo ia le tātou ainga leo tō ato ai tau nu mai tonu le tātou live ia awa fo ina ngalo o le live le tātou Facebook to live le tātou YouTube channel e le fia matamata la le tātou Facebook ia ona e sura e te fia matamata le YouTube a whapeo o tangata te feima ke le Facebook ngai sauro le te matamata le Facebook ia ai tu le YouTube mo la tu ia fia matamata la le YouTube o so se pokalame la la tu lunga le tato TV ia e alu fo ilunga le tato YouTube o Facebook ma le YouTube ia pokalame la tu tato TV pokalame fo ngale alu lunga tato YouTube ia awala le ngalu ia ni te iwa misi ia onga e alu lola ele so tato Saudi Leila vai ya sister ya tema ya fatalo fatu tato sponsor o ngalo na fi na watu le fatalo famalo tato sponsor ya melalia ya fatalo fatu le tato sponsor malosi ya o le UP group money transfer Afiafi la fosa tu pesamo so mai ya etutusa lava le mele tato office ine yo tau o le address for na tasi ia o le alo ia le tato UP group money transfer ia te sumai ia e anga ia tu ia ona faile so tala po le Afiafi le fi pe fia fo ile rate ia e la fo ile tu pesamo o le tau falonglongot o le tau tele la titi ala va nga ia i si tato fatu pe la fo tu pesamo sumai la ai pe ia na le limata la ia e trata i oile le fi ia e sene lo tu pesamo awa foi la nei ngalo o le foi la o mfai la to una fa tupu atu lo nga fai la saving meta o saving ko se e ke sa wa ku lo sim card ya po tu langana ma ku lo sim card ya nga e kangwala ia le o transfer ile kupe kongo lo ngumela ya a fa pera ke fu ke malanga sa mo fai unga ne tau sang ngalo la ko sa mo kala ku ara o ke racing pocket money la wo ngufu mai kongo le ole numero le ole emta la le ngol fale e fa nga samo ye etala le tupe a fa pela na fia la fosa tupe ye por le weekend nei ye po so fo neva yaso ye suma i le tato UP group money transfer ya e la fo fonga fia la fenga luenga ye mata ata ye le ngata funa a va pete fia fe mai i tato office ngale nga alu kongo le UP group money transfer ku mai mal fa ko ol ka ko globo ya su mai se alo matato fatalofa ya mama to va ai mai tangata ye lo ngalu lu ya tu tato office ni ya mama to va ai tu fo ya te to le to te mata mai le aso ala la tu tato apple ko va ile tato pro kalami ni va ngala fia ya falongo leima e maita ole apple va ale tato UP group money transfer ya le la va tu dunga tato e ko va il tato po kalami ne va ngala Afiafi talio mai fa o tato po kalami. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM,
you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Ya, le na ia nau tau whawa ai mai moto se sila mai, ia le me tauna whai, ona ale sa mota le sa moa. Tulai mai tato taimi ne vanga la Afiafi leo toi 2 minute afa le tulai whawa o tato whawhiwhianga ne vanga la Afiafi. Sunday, Aluma, Malolo,
Ya, lena o le tatou whatungana mai le tamaitai a fufiwa ne vaenga le Afiafi. Ya, e toi whatalo whatua se o tatou tunu pele. Ya, ne fo i vaenga o le aso. Malo lava le ngā lue, malo fo i le onsai. I fe au fo i matiu te mga luenga. Ya, pe sa tō fia ai o tō ma tatou ngā lue ai i nei fo i vai tau o le tau sanga. Ya, ya, au te whaamalo o te o tō. Ya, i nei fo i vaenga o le Afiafi. Ya, o rau te vai ato le o le oto ai tau nuu mai le saa le sunga le li whatonu. O le lava le leima. Rowing, e le mea saa lanta i whatonu matoi ina. O le whatau nuu ina le la maa nai o maa navo ngalwenga le vaenga le Afiafi. Ya, ai, se i uma. O ngā ulaku le i whafo e mai bofe minga o vea o kau whasa la vaenga i ari temo. Ya, o te whatalo whatua ni so tatou ainga le toa ai tau nuu mai ne vaenga le Afiafi. Ya, le se tatou pese lea. Ya, wa lava le whaano fofile muina. Ya, mawhai mai ngai au kanga vui ngai. O ngā bo maluru mai alingi Afiafi. Ya, o kere lau fia kurunga. Ya, au o loka kuli ya le o te pole. E yare kemi o ke kuanunga. Iang ko wawa ai fo la ya le ai. A sa tamiti o tawa ata ni vaenga. Pese le moto ni vaenga le Afiafi. Chau chau, chau chau, chau 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 wa miu. Chau chau, chau chau, chau 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 wa miu. Chau chau, chau chau, chau 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 wa miu. Chau chau, chau chau, chau 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 wa miu. Chau 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 wa miu. Mata mata le la lo lai. Mata mai so sa mo sa si. Chau 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 wa miu. Mata mata le la lo lai. Mata mai so sa mo sa. Inga, wafta wa ia inga.
Ya, lena whamai upo pe si teu tātou mio. A whaila nai tau whaale tonu tātou mio ne vai tau sanga. Ya tātou teu lo tātou mio. Lima tātou whaatatari lo le fio mai o Yesu Keriso. Wa te langona lama. E la wale tangatana e matamata mai ni mai ngone fio. O le tātou mai le whai pokala me ni mai ngone fio. Ya ai le pole whai pokala me o le lava e sai fua le tua na te sila fia mea umalawan. Al fai pokala mire fai fai tu e fo ia va tala fatu se tatu atunu ni se tatu atunu fa pion to ai tau nu mai runga tatu penga te lang ia malo lava fa malosi malo fo ile on sai ia ife au manga luenga le ni yaso ia tatonu to e luas fulu minute tale tu la lima tatu taulanga Afiafi ia pe fa pele e fa tau nu ina male manuia fa pele ai ia ola te fa au tatu pokala ai ole a suile host o tatu pokalami pe mai beri tu latas tare tu lai ono nei New Zealand tatu pokalami fa vai a inga sa tape na ina le sunga fatua ya naia ya ili mai America Samoa o le tana le tu lai fitu America Samoa fitu America Samoa o le ono nei akilani New Zealand o fa vai a inga o tatu pokalami na le la tu sa o tu nunga tatu Facebook Live. Ya, tato bo se tato pesele e selfie ai o se to finyo tema. O le anga o fiu e mafo fo le pese nga ko kalsanga mai le fatua le po o ilas forai. Ale ko ilo o fa ya ko pokala mi o le po las forai. Ale ko fa mai le tina i o pese de. Es selfie ai tema. E pese la le mo e tema le ngata o to umala fa pe ona mafuta mai dunga tato penga te fai lang nei vaenga o le Afiafi.
Awa ole tuolo i mea Umana pasila kile amatanga mai ngatang Kana tita peka foi tau Langa mole si tianga Amola ia tuente pai tuape E toi foi nisi watua Awata sila mole mono aile falua E misilo oi male pa mua mua E mawele malanga nga mosua Mai maua tolo le tele o sola tuatua Se alvilalo E le lato moralo Olea olona finangalo Se tule tua Ana pungi manzalo Ola eva aile manuia So se aso Se alvilalo E le lato moralo Olea olona finangalo Se tule tua Ana pungi manzalo Ola eva aile manuia So se aso Ya le na o le pesena fa mai se alu lalo maloto mo lalo ya manatua anga pongi matatalo ya ona eva aila i fa manyanga le tua sa o le fa ma oni ia upu PCA e se fole ma na ia io upu PCA e le ngata ina fa manatu mai ai tato le mele taun tato fa ia mal mele taun tato ya ai le fa manatu mai fa tato le manu ia o le tua le o Famos loi nei la langi ai tatou te leo maua isi whamamyanga o le atua. Le ngata lai tonu tatou ainga. Ia ai mese foi la nisi o ekalesia. O lo wha manuia o latou ekalesia. I whamamyanga ia lo talo mai e lea whiumpa ia le atua. Le ala whamai upol pese. Anga pongi matatalo. Ona eva aila ia le i whamamyanga le atua i lo tonu lo ainga. O elas tangata e te fie whaile melo o le anga poni. Matatalo. Ai le whapea le anga pongi ai no tatalo. Ele mai maulare kaimi mai maulare kaimi ke anga pongi ai nga kilo kakalo. O le meo whaatasi le anga poni. Matatalo. Ya, anga eva aila ia le manu ia le atua le la alingi atu luno o lo ainga. Ya, ai le ngata foilea. O lungo oe ngai te anga pongi mai tatalo. Le whapea la anga pongi makalo oe. Ai manguia ia ule le fai aku kakupo kalame ni vai ngole fiaf di ai nga pongia o ia mai te talo e te manuia ai foi a o ia e saudi atu e lingi mai ona fa mamianga ia i to tonu o so o lo ainga ia ni ngata foi ia o ina te nga pongi mai te talo e ta wala nga pongi ta wala nga pongi e le ngata i uplifting o sesio lo ainga lo fa pia ona mo i mai o tino po fata autoria foi ia ai le ngata foi ia e uplift yo tato fa nau fe ngai ma o ngai le aso ia wa tato te le lo atu lava le filia ma ona mai le e ma fai ai ona ese mereta metiti matonu fa le a o lo nga poni la malo te talo le pui e le li lo walo ia polo watali i polo fa fine foi i to tonu fa le a wa nei vai tau wa tele mau me tu o le fefe lava le stangata la tua fasi le stangata ala titilo mai me la le tato fia tatalo manga pon ya sa fo le tu le o ma pui tato ai ya ile nei fo i vai tau tato ya fatalo fatu le tina ya ka fo le o mafuta mai o tinalia o le mafuta mai i fefo le ngole mea i sini au se talia i le tu le la to le au a pengili fi pe au na le au mau ai le tinalia fatala fatu lo sunga le fatua ya me se fo ile sunga le fai au ne vai ngole fiafi malo mafuta mai fatai lava mafuta mai ya te o lo fo ile ne vai ngole fiafi ya tato peselea ya tato mai fa wa tato por kalame familia tu le pesenga mo pese mo na de mai ngale pia la peselea mo to
Ia, le nā, o tātou whatuatunga ngā mai le sunga ia lunch, ia, ni ne vai ngā le Afiafi, ia, whanofo while mua iso tātou tunu u whea ngai mga luenga, ia le ngata whoile, ia, o le mori ino oi i tonu o lo maota ma lo lawa, ia, o lo whaatali mai ia le tina, ia ma le whanau, ia po le tamā fo i ma le whanau, ia ma se kuka manongi o le nei fo i Afiafi, ia, le alala u kuka nau whai ne vai ngā le Afiafi. O fai se kuka mano ni poli mea ngai whakalikali o e kia ru take away e mai e whangai tamaitima. O kemingi, o ainga mi o iala moka o afa. O take away kemingi ia, o ta whai lawa singa tau tā te leo me lewa iei nei. I mese lawa tono nea tinu o maumua nofu ai a. Ia, le ala se kuka mano ngia whatatai le tau ina ia poli tina fo i ne vai ngala fiaf. Wa le sa fea ngai la ua mga luenga. Ia, ai mese fo ila fa na ia onga fo ma lo ala on sai tau tua nga awate umi ala telefon I nungol ta vale onga ole pisi malesi me ole tim ma se era wala nga par kama la bebia ka vale ongo pe fiku ya awate fatamala ya pesele sa fatal sanga ina mai ele sunga le faton ya ua vatu le pese ona ole ta sanga le sunga le faton ya e o lo fatua I tina ya sara ya na salo le mai ngona Afiafi ya le ngata le ya o fatua ya kara mai o New South Wales ya I 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 fa mai upo le pesi Yesu o lo u la fitanga ya mai le faili ani Melissa pe le pe sa fa sanga ina mai le sunga I le fatonu.
ia pesena sa faatausaga le suga le faatonu le vaega le afiafi ia ona e olofa atu le tino o keriso ia le ngata lea ia o tō whawhine fo i po whatua lea sa a olofa atu le sunga le whaton ia ma lo lava ma futa mai ne vaenga le fiafi o atasi le minute te ele tūla e lima a leo te vava ai atu o le ele isa ole tātou taulanga fiafi no winga te i tātou whatatari lai titi ia pe saul taulanga fiafi a pe saul tātou taulanga fiafi o le a whaamuta ili tātou poru kalame o le taimo le fiafi a fa pele ai ia ole a fa au le tato tempo la fiafi se pa ia le tula e ono ole ta pena mai le tina ia naia a wale tato fa vai ainga ia a tato o le se tato peselia ia a wale fa no fofile muino la sunga ia o faisina malulu au ai te popoli au le faisa u kofi mai fa longo mai tato musika ne vai ngola fiafi e pe tina ia pero so stella ya tema ya lo run out le tala alwa halu la ko kuri akule fale yo wala free wifi ya malo tema ma tama ni ma ngala ya pesere mo to sa boa sa uni la vi inga
ia lena siusiva mai ia ma fiafia i le alii ne vaega le afiafi tulai ma le tatou taimi ono minute te ele tulai lima ia o le o te vai atu lava ele isau a le tatou taulaga falonoviga o le a faaauau le tatou polokalame o le taimi o le afiafi po le drive show se e paia le tulai ono ia ona faamuta foi la ia lea ae tatou faalogologo ia i le faamalosi mai auauna le atua po le faletua ia e ala le le tatou faavae o aiga ia i aso lua taʻitasi e ese fo le manai o lea polokalame le faalogologo ia e le gata e tāua e tonu tatou aiga ia o tonu foʻi o tatou o faalapototogo o tonu o ekalesia ia tatou te galulue ia e le gata foi lea ia o nisi foʻi o le a faapea ona faapea ona tapena e fai aiga lonoviga e aoga le pokalame lea ia o faavae o aiga lonoviga o le faavae e atalanoa lo le faavae a lelelei ona fai le faavae ma kua lelelei foi a le aluga o le fale ma le ano fale a lelelei ona fai lelei le faavae ava pepi o le faiga o le faavae e ngai alu pi o foi a le tatou fale seia o lava i lona fale aluga a lelei na fau le faavae ia lonoviga ma kua i se lau pasegi e uma mea ma ke fiu ala e fiu ala isi ma meaga e kau faasipasipa ma ima a lau okei faavae ae ma kua i okei ia kakou mea uma o le a foi la le faavae lega o kakou kalagoa i le siafiafi o le faavae o iesu keriso lonoviga aua le e misia le polokalame lea ne foi vaega o le afiafi e tāua ia le polokalame o faavae o aiga a lelei lana fau lo faavae ia e lelei foʻi la le aluga o lou aiga ae mese lava la ia tatou ia la tapena atu e fai aiga a lelei na fau atu i le faavae o lou aiga ia e alu sipasipa ia lou aiga seʻia oo lava e o ana fai tamaiti ma tulaga papega ia pe agasesē le faiga maiga o le faavae ae a saʻo le faiga o le faavae oka se lau pasene uma tatou lenei vaega o le afiafia ia o le tatou polokalame na le sosoo maitua pea maeʻa le tatou polokalame nei o le taimi o le afiafi ia tatou le spese le mo o tou uma lava ia i lenei vaega o le afiafi mai upa o le pese faatofā lalolagi ia ua vaʻailai e le pea o feaku o faavae faakofā lolai lalolagi ae fau se faavae maukū mo oe ma a'u foʻi ia ma lo'u aiga ia le agaʻi lumanaʻi pese le mo outou le vaega o le afiafi Ele uma le fa'amaoni o Iesu lamtai suinga o lo langa weai ua o saulo toai so fire lela lolangi oi maua umane ua wilo usese famava atu wala vale so fire Ele vai ngofie
Ya le na mai tatou te whaatofa atu le nei lalolangi. Ia ma mea lava o tutupu ai. Ia ma mea o tutupu, ma mea o le a tutupu tatou whaatofa atu ai leo langa tuai sa tatou iai. Ia ai tatou te patau la i luma e ma tatou savavali si e tatou tau nuu lava i le tini lea whapea ona whatatari mai ro tatou ali i o Yesu Keriso ne vanga la fiafi. Ma e whamalo sile na mai ele tofine ya anatomia ne vanga la fiafi le mo mai le lua kornito mta upo fitu o lono fai upo suma lima excuse o le ana ora au ina tu lunga le tatou whamalo sie a mai lunga tatou mamalu malpa i o so tatou tunu o ngai inisi o tatou una ele o vave le anu lunga o tatou o komeni ia ele ngata ilea ia o viewers for tatou TV ia la o te toe watua ma whaitau atu ia a tonu e au ngalo tamo whaitau atu e pe ise mianga ngai ke savali nei yaso pe ise whawhitau lio e savali nei yaso ai la kule whamalo sile ana mai e nisi se tasi uso po soto fine ia po tamafu matina lunga le tatou alai ia e la te tau tonu lava e la kua nofo tonu ai lo loto ngai li mea ngai ke ngai popole lo ma fofau po se mea fo ngo kupu ia e la ku tatou whamalo si oka e la kua nofo le tono lo loto ma e ma fofau folo oi o le sa o ala le o le sa o ala famai le famalo se le to fine ya anale sa le ntuma lu le tatou komin o le lua kornito mta upo fitu o non fai po suma lima famai wa atili ai ona muti vale lo na lo fai ati oto ilona mana tua o le ana o oto uma ina wa atalia o ia o oto mal matau mal ngatete o lea o te oli ai ina ua o whaatua ia te otou i mea uma o kako whaakukara i o oli le tangata o na ua whaatua a le ai se whaatua lo no winga kwa le ai a tātou e tau ana tātou whaatua o le soifua lo tātou oli i o Yesu Keriso e mana ia foi la le whamalo si o le na o le verse o nei aso le na o tau ai lunga le telefoni o le whamaloso le nei aso, po le verso le nei aso. E mau mai la i le Filipi, o le kasi fo i leo tusi a to ino Paulo, o le koronitore na mai ele to fine ya ana. A Filipi leo te watua le nei vaenga le fiafi. Filipi fai upu e ono. Tasi fai upu, o le verso o today, avapea ngai le Apple tatou tuspa i tono lo telefoni ona e lola ele me lo te tala no atu nei vaenga o le aso ama le verse fa mai le verse o nei aso mo mai nei le Filipe fa upo ono fa mai awana i popole o to i se me tasi ia i loa atu o to oi ia fa i loa atu o to mana o i mea uma lava i le atua i le tatalu ma le whaatonga atoa ma le whaafetai tatou whaautala i le mana i o upo la whio pa ia le atua nei mai ngana whio whamai awana i popole tatou se mea tasi ala le mea tauna tatou whai e tauna tatou wole atu i le atua ma whaatonga atu i le atua ia ma watu le taulanga le whaafetai i le atua lea e te tau lava la ia i tatou o le aso lava ma futu e whaafoi ia le whawhitai le tua. Wa ina ilum talu tātou te au dia mai le nei aso. Wa i fo ina ilum talu tātou te au dia mai le nei tūla. Wa i fo ina ilum talu tātou te au dia mai le nei masinau tātou iei. Ia ale wha mai le whingpa ia le tua. Tātou te whaatonga atu i le tua. O amea o tātou mana o ana. Mai awa tātou te pole. Alare me taun tātou whai. Tātou te whaatonga i le tua. Tātou te whawhetai i le tua. Ia, ma whaile noa. Ma moli o tātou mana onga i le tua. O amea lo e mana o ai. O a fo ia mea nai te mana o. Ia maua e o lima. A mese lava te tonu lo a ina.
e te ole atu le tua aua te fiu tu i le fai to aua to anga tu e te tu ia tasi ale sau le tua fa e lingi mai ia i mea nai te manao e sau ale tua e ke kama ku fo ia ma kwa i se lau paseni le lau wa ai lau sila ia ma lau tantanga i fo i le mele na e ole to i le tua vi le tua ne vai ngole fiaf le ala fa mai le fiu pa i le tua awa tato te pupoli awa ke pupoli se mea e kasi o le tangata le tua awa ke poli anga ea ele fa pe o tu la fo ina tato le tua no ele tu la fo ina tato le tua so se mea la tato te o e au ale tua ma tato e muli fo ile tua ya tato e o peke pe mo le tua ya te oi onga ea ongo le tua la e mo awala ya fili ya me se fo ia nganga fa la velavi e sau fa fito ai oi ya e anu te ami se bia tele lava na o experience le me se la vota ya o sa a tato ta pena ne tato te o i sau ninga fo i o le malo le tu e o sa e le fili e o so fa ita le ta ya o le sa ai kire ya lu fa sa me lalia e mo ale tu e fa e kam fa ye ku dei ese kamaya ku dei ese anga fa la vela veia le la fa me la fa pa ia le tu a tato te poli e popoli no winga ile so fa to tu pe fa pe o tanga te popoli ai le mia no winga le so fa to tu aya o ele fa to tu oka ele ai ma se mia ke popoli ai fu no winga o me tutupu o fo i fa fitau le nei o langa tato te o e isi yang ale fikia fa pe lo lima ya alu nga fa fitau o le afo la te ke leo fa fitau li e te lo fa sanga ai o ele tua ya o elo fa to tua oka ke le kai la va una e ma lue wa ese la fa fitau ese fa fitau e tupu ile ne o langa tato te o lai ai le fa fitau li sta ma imea ya ngali sta ma imea ya uma e le fa fitau li feololo te lola la tala le fa te to o le tua le tato te au ma e te le nai lo fa fitau li tato te facing e te le atu le tua le tato te au ma nai lo fa fitau li tato te facing ai nei o langa tato te o lai le ala te fa manatu mai le fiong pa ia le tua le vai ngola fia fa mai aua to te popoli aya lu te fa to mai le tua mo molio mana o mai le tua mo moli mal taulanga o fa fitai le tua fa fitai le tua le ola fo ina mai ati o e ma u le aso ma le aso fa fitai le tua i ano me alofa ye le te i mo wale me ai nunga le laula le te i mo wale ku vai nunga le laula le te i mo wale tupele te uine nunga le i o limo o ngai ale lo fa le to le fo i mai le to le poto tatou te o ai sa ili tatou ngaluenga ia sa ili me tatou te manao ai le fa pela e te manao i le tua e sa fa manuia mai ate ngalo walu ke kakalo mai fa petu le tua fa molmole le lingi mai le poto ya te matou te o ai so le ngaluenga e tala fia ngai mo matou le tua lingi mai o fa manjanga tonu ro ainga le tua alofa mai fo ai mai le tupe matou te fa so ina wa ia tonu so matou ainga ai vai mai le tua ngalo ole atua nga ke ngofo e le fa ngai o ia le mafafa na mai le tua longo vini e le sa fu la le tua mai le menga ke ole ko ole mea e ole o manga ole nga lu la ia le fa e afa e nga lue e mo mai ele melenga e ole le tua awa e te ole le tua e se la wala mai le tua fa mo bianga tonu lo ainga me analia awa tato te poli le fa mai ele Filipi le e fa pon awa nei popole o to i se mea tasi vai o kasema so se mea ala ne yolang awa ke popole ai ia
Aia whaailoa atu o tau mana o I mea uma lava I le atua I le tatalo o vaila ia le a. Mantua tātou o le vaenga o tātou talo, o le talo le whawhitai, o le talo le whatoesenga, o le talo le mana onga. O ila, le la talo mai le whiompa ia le atua, tātou te omo mua ave le taulanga le whawhitai le atua, o ana le se nolo na lofa, tātou te le au dia mai le nei aso, po le nei fo I masina o le nei tausanga. Leo tonu masina, mai ale nei tausanga. Ale whai mai le whiompa ia le atua, tātou te o ave whawhitai le atua, wa ana le se nolo na lofa pui pui tātou runga wala tele vave ia pe ke malanga fo I le lunga le ia ke alu va le ke alu Samoa ia pe ke alu fo I lunga le o va la o loa ana le se no la le lofa le tua ka ko ke le ko ma futa fatasi le la ka wa ia ka ko tangata ola on fa fo I le vi inga mal fa fitai le tua awa o lona alofa le peno tala noa toi aso uma maso o le alofa muti vale leo le atua lea e fora I mai le atua lea e lofa mai le atua ia tātou fa mai la le wha unga le wha upu ma le wha atonga atoa ma le wha fitai o tātou wa aila a wala ne ngalo ia tātou le tangata ola e tataua ia tātou yafi uma Nia tato ua whaafo I le vi inga mo le whaftai le tua. Ni ia le tua le nevai mo le fiafi. O watu se whaasoa le nevai mo le fiafi. Ona ese le maa nei o le whai upu lea na o taua I nei lunga le tato I le Bible verse 48. Le ngau whai tau ngā tu nevai mo le. Ese fo le maa nei o whaasoa I e mai lunga le tato I lunga le tato live. Pe on whaasoa mai ai le tofine ia anatomia ni vai ngale fe vi ia le tu ele fa pe to te vai mai le fai pokala me pe fa te inga pe kensta kule ola ma al fai pokala ono to fa pe ala o ko ai foi la ko sa le manga me ia fai no e foi le tai me alu foi al sa valinga ia so era fe un pa ia le tua ai le alta todo matato tau napa I le moa le ala wa ka ko ese mai lo male ma e ke ese lo male va anga ke ru ya mo lo e me le mo wa ia yona le no folo le ia e alu e tusa male fina ngalo le tua e fa manu ia fo le tua ia te o iso se mea lava te anga ia manu ia me te tango ai manu ia me palu yo lima manuia mea e te wa ai manuia mea te wha alongo ai ona o le swafa leo lo tātou o Yesu Keriso vi ele tole ne vai ngale fef tatou o la tātou o le tātou peselea ia ona wha wau le tātou pokalami ona o le wale whatanu ina le tātou taulanga Afiafi ia se pa ia le tulai ono ia tāpena mai le wharitua ia nei awaran pokalami o wha vai ainga ia ile ne fo I tula o le aso e pese la le tafa pitoa tu lava mo o tou. Ia ile ne foi vaenga o le Afiafi. Hey, 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 see what
Ya, le na vamai, o le si vamai ama pati lumo le tua e sa o le inisi o whaasoa i o te vai atu i lunga le tatou a comedy box i le vaenga o le Afiafi. Le peon whaasoa mai e le tina i o le tofine i a tema le vaenga le whiwha mai. E sa o le leilava le tala le tatou te moe whaafitau, tatou te whiala ea i whaafitau. Awalane e tutu wa e lai whaafitau rina. O ngā tutu wa whaafitau rina. Oi, e kele me ke maua, e kele me Europa. Wa whiula inga whaaka oi, whiula inga whaafia oi, a ngā o ma whawhau ai whaafitau rima, ma whaingatau le nei o langa tatou te o lai. Me lale, aua tatou te tutu wa e whaafitau ria. E ale taimi e afa e ale taimi e sawele li e tofo ina tatou o langa pe moni lo tatou atu ia te ia e saulale li e mai se whawhitau ia te oe le afa e vai mai le li e le mawhaionga e handoinga no winga e le moni lo walu le tua a saulale li e mai le whawhitau e le whapewela saulale li e mai le whawhitau le watu le ia le tua oi ele ai ele mafai ele nga endo inga le e mai ele whawhitau e lole e mafai onga e hendo inga ele taimi nei o tatou iai o le tofo ina nga o tatou o langa whatutua i le tua o langa nga lue ia pe moni mawha maoni le tatou o moni langa i le tua ai asaula le e mai whawhitau ia vai mai le tua e tatou le mafai on tat oi kwa mauaral ke mi tatou te o si o tatou lima ma pese vi ingo le tua ai le o ato to le tatou o le tua o te le o fai atu o so o charginga o to po lo de ai o se fa manatu ma se fangu mo tatou e au ngā whaafitau tatou te va ai e le lumana ma tatou savalinga i tu tonu o tatou e kalesia ia tatou te ngalue po o moni ma wha maoni mea ia tatou te o whai aso 𝚟𝚑𝚡𝚏 mea lalia wha malosi mo ele aingo le atua le nevaengo le Afiafi ia awa tatou te whati no fie a laku whale mangawa ko wha misa mai loma tua pol to ina e koe oso mai whafolau ka vale e koe oso e whafolau whale oso tonu lau ta vale ia ngai alu vola ia le ka fanyo kami sanga se lua poloka o menga tu to fali ia ngai ko fo i ga vole ko aka malum tu ma to ina arena wa talu ni si fali wa kalu i papu me fa no e lo fa tu po kala meteo solo ta vale nei e ni e ka ko le fresh air e sa ko fo i mai fo la ia uma ko i so da me uma ngas kama i kemia e sa o le filho o le ngeila lo lang e le pekia ka ko ai va aina ke le o le me kupu pe aka ko le mau kuku i le mere nga osa ko fa ko ai me longkua o la le me o le ia e ko sa lo fa fo pe ku fo ka va e ki sa vali poloka sa vali ni le fresh e mga mese fresh ia e fa fresh sai lo ma fo fa ia nga ko sa o la ia ia mo kara mo le mu aku long tua ia po to ina fo ia walo le ngale pa pe ia kama ole fa ka ula no e le menga le tal no tal tato por kala me ne vai mo le fie ai tato mo tato le loto mo la lu fa mai ale ia la unga Yesu ia na fai dungal mo amu ia e loto mo la lu awaya la to te lo atu le malo le tu ia fa to foi fali ila ma fai ma kama fa kaule to ina polo matua e kele la me mo wa ki oi e kele me ole gulio lo maka ko e fula lo maka ko e kuli mo oi alu fa fu mal fale e fa o to ina nga konge kuli e fa fu mal fale maku malo ako pau e kele alu mas kama kiki ia e alu fola ia le alu ko ai ia o nga masi i ma fola ia ko ai e fai le kaua i ai le leila wal tato wo ilalo saule silu latu le sila oka vi ia le tu wal tato tau fai yo malunga pala lasi mai lalo de ai ma se me mo wa no winga e paunga me mo wa
ke le mo le mo o fulo lo maka o le ululi o lo maka ye alu lo si I malo a inga mai fai kaua I malo to lua ngalo to lua mala fa na ule toni o la le yo mai fu la a inga tamalo ai do fu la a inga tamalo ya o ko fa yo mai kaui ya la le si memo yo ka ko volo tonu me vanga le pa vanga le fal pui pui ai le ya le on sai mau ta le loto mo lalo o ka se ma ngai o se ngamia wa ai loto mo lalo ke la kulunga ya la fa ka me lo pale ai fa mo lunga malo la ko lunga ma ya o ele le ngova ya kunga ki fa mo lunga mai la lo o la me nga ele uska o ngai fa tuanga va tu tato por kalami ye tato toi mana tu natu mo tato toi ma fa fa wa onga o sa valinga le tato te ye ne vai tau sanga ele fa ngofie ele ko le musa o le fili ka ilo ya auto a lo wa ia sa valinga ne ta ne fo I vai tau e oko o mo ko I alaku lumba sa le fili laku ko sa fili alu o ka fa fili o mo ko I kele mo fili ai vi ia le tua a ka ko le mau ku kuilo na fiong pa ia ilan le upule le tua saure fili difore fili ngolo sa vali ya ma e alu pe le mengai ke alu ke alu pe I fakau hu ye fakau hu ur ka ko vala winga leng vala winga ka ko le kuan nge ka nge yo langa ka ko ke ola ala foi le o le fi o le ma ko fo ia ni tu ole ngaluenga e fa asole upole tua ai paula le mia ma te mana o ya te o te tango fa ngale personal share like mo le comment ya e share to I tua wa le ngata ya tato fa share le upole tua ma share atu tato por kalame ia e se la ku la ku fale ika ya fetawi mala la ku tato por kalame ki alu o mi fu maka ki alu ko malingi le mu foloi maka ai sia o ngolo o ki ale loko ile fa soale la ku I Afiafi taitasi mata ya o taitasi me foi la na e mole le nga fa tai le tato ainga ne sia ino le tato po kalame le aso o se fa monianga foi na tonu o le nei foi au onanga ya ile sunga le fa tonu ale ngata ile ora o fenga luenga o le fia foi langa matou te mai matou te se ina le upole tua o ngale mako ke vai aku ka ko ke ngalulu e fatasi ka ko ke ngalulu e fatasi ina ia o le tala le leile ale tua I tuli manu e fa o le neila lo langi tatou te ola le ngata la I lausia ya e isi taimi tatou e fai o tatou fesiri matali pe o le aima inu le masani na fai atu le sunga le fatonu ma le matoina ale ngata le o le sunga le fefe ai a pasta fiu e tatou te tatali ai ese le au ngā I o fesiri e tatou mantua fo I la aso o tatou o ngosama o le fesiri mua o ina fai a oi o ilo faola o fesiri na a te mila ne o tatou matua fa le anganga ia mo sui fo ila fesiri le vatu ia te oto ia ole fiafianga foi na se o matou fo nei tu le tatou Global Kingdom TV ia matou te ngalulue atu o tou e whaalau teleina le tatou a whiau e ala le lau share I le aso ma le aso mo le atu ele nganga whaftai a te o tou ia I le tou ngalulue ia ngā tatou ngalulue whatasi I le aso ma le aso se ia o lawa I le weekend me la le malo ale le onsa ia I tatou le ne fo I vaenga o le Afiafi ia pe ona whatu le aso nafi o le tau sa ili le au whenga luenga le tatou klopo a whapea o lau wala uina o le fola ina o le upo le tua ia su mai e whaise lua tala ma le whaatonu ia ona wha tūlanga la ia leo aso e mwhai ona o aso e te awa no ai ia ma aso e tala whia ngai ia mo lau sunga e mana o mia fo ise au whenga luenga tutu mai tua e support mai le tatou Global Kingdom TV ia ile nei fo I tau sanga o tatou ngai atu ai le ngata ile o wha amoe moenga le tatou Global
le pena ia tatou malanga le Israel ia au kuso tau sang fo pa tatou o se ola mal malosi ia e mana o mia fo ilo tau au tu mai lo tau au nganu lue fatasi man tatou klopo ia ona tatou ola ia le mana tua o tatou le to savat tatou le o faile le mele pesa o ina tatou ia fiong pa ia le to tatou te o tala ile fina ngalo le tua e ala le ilo savali ma tu I fai toa ia ma fale a isi tangata e tele lavala ina tatou atu ia ai upu ia mai tatou tangata e fai mai tangata ia tatou ale mele wo ia alia le platform le na faali mai le tua tatou te mai tatou te tala ia o le ala fula na matou ai o ia tu le vai ngore fi share tatou por kalami share tatou por kalami so por kalami lava tatou klopo awalo lato se upu fa malos ile ngata ia matou au na le tua ia fa malos I lunga le tatou klopo me la le ia malo al se tatou ai ia le alo lofa ia Yesu ia ma le tua malo na fina ngalo e o pole se o pale le la fa tali mai le tua mo o la vai mai le tua ngalo share tatou por kalami ma e komeni mai tatou por kalami se o se aso lava se ia o lava ina malo lo ngal be mal tatou klopo ile aso ma le aso ia tatou fatunga lea ia taliu mai ia leo tos fuma le 8 minuti tale tu la ono ia fa mai upo pese tu mau ma pi ma tama tina po esa uni ia tatou ola tatou fatunga le tatou mai fa wal tatou por kalami ine vai ngala fiafi Masala, el idioma no si, trato de hermano,
mafai aliri umese uote tuma umapipi mau. Ya, lena famaya upor pesi. Tu mau mapipi mau ya awala ni e te fa ma mulua ai ku rolinga ma e pipi mau ro ile tu ma Yesu ni nei vai ngala fiafi awa wala kalon ko e fio mai ya tato tu mau mapipi mau awonge e ko ese mai nga ya tato nu nei vai ngala fiafi ya wa lama fai fo ile tato por kalame ya tato no le tapena mai le tato por kalame fa vai ainga ni vai ngole fiafi me le sa mo lo fa fung anga ya so tu ai malu puenga le ase tala la fo isenga ngana o sasi ya la fo nu ule ainga ya ai ma ngalo to ona nei ile lo fo malanga li le tu ta tonu ya u fa ma dia ina lo tangata ya tato por kalame ni vai ngole fiafi fa malu rua tu foi ya wole fa tonu ina ni so tato por kalame ya peona ya fo ile ni vai ngole fiafi ya tatonu ole aso ataya ole ato back mo tato por kalamia le fata nuina ya ma se yo tu se fongole le pa mono vai po firme sa o yo ni ya le ma fata nuina por kalam ya wat poli tatonu ya ele a faina le so to fingalo ya fayaso lava le tua ya ai wo fa ma ile sunga to ina ya le te vai tu ya ngale oso mai lava lunga to ina ya ma to la tu ila lo no vingala ma release to ina ne vai ngola fiafi ya me fu le angal mama me etina ya ele sa fana to ina wole sa to ina farita to pukala me mana ya mana wo ngal ya ine vai ngola fiafi me le sa mola fa fung anga ya fu se upu wasasi ma se sele ne vai ngola fiafi ya fa mangalo mele au ona ta tonu la tato to felo ila so fo taya o ile temi masani lava ale ai fo ani pokala meia pe le mana ima ni so mataulanga fiafi ya elatu ata to e kava to tato pokala mine ata tonu la so taya ole ta pena inato le sunga faton le tato tambo la fiafi ila so taya o mai faisina pisi la so taya ya mau mai lava ia wasau latu watu le tato por kalame ale ia o watu le tato fatonu la so tayau me lale mo latu le nga faftai fela va se me olo e join mai ni va ngala fiafi faftai te le lava le mafuta mai ni va ngala fiafi pe no fa atu avia oto fai mo fa manianga tu tonu fo yo le kolopo ya e inicio lo fa pe lava ona fai mai ya tato tele popoli namia tato tu dia le tato ai ole o lata le to e fio mai pe o por pesele na umatu ni ya o to ona nei o so tafu tato felo ila so fo taya ila lo fo malanga le to pesele ta fa pito tu mo to umalava ile nei vaenga o le fiafi mai o por pese Yesu na suitu langa ya te au ma oi la le vele ngan suitu langa Yesu ale na tau le satau ina ia mangalo oi mangalo au mangalo fo ise au na ile nei fo vai ngole fiafi ia tato felo ai pe ile lo fo malanga le to mania to fa sa ngole ne fiafi fa na to au uli o to po le va fo ile fiafi mania fa nga malo longa mania fo ia e fi au matiu to le ne vai ngole fiafi ia to fa so fo to ona fa to va so fo ia mai manuia
Yesu